Jer kad je ovdje ljudi stavimo reakciju na jednog najgledljivijeg dečaka na svijetu, što sam vidjela da... Što sam vidjela? Ovdje sam da retancija, ajde vidimo. Gdje si pošao? Vidimo ljudi da je on uzeo čekić. A šta misli sa tim čekićem, Volana? Čekaj. Ovo će sad ići mami tato da juri, ono šta misliš? Ne, to ti je, ljudi, kad u Clash Royale kad te pobedi pa ono uzmeš. Čekaj, idemo dalje. Ok, sad je razlupan. Zaboli ga glava kad je vidio da je pobjedio. Šta? On ladno plače. Ja moram ti se. Ne možda povratim sve kad sam vidio. O, majko mila. Ok, ajde iz početka. Lijep telefon baš. Daj, drbni ga ti. 3, 2, 1 i... I... Oh my god. Ne može. Jebem ti glupa. I to ljudi, ovo je baš da čak i baš pametan. Možda da nastavimo ovo, vi pišite u komentaru. Pozdrav.